Makanya to mata tariolo papasa niya. Iya ko wija-wijam mo murad nuangang buta ciwali ko. Iya ko taulenge murad nuangang buta rapa ko. Agamanana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah, sidang jamaah takziah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan ubahkan hui cara mata asyaiku Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama mengikhlaskan dengan membacakan suratul Fatihah alena almarhum Ibu almarhumah Ibu Hajah Saryana, dengan juga dikhususkan kepada almarhum Lasambra. Ila hadhihi niyyah kulli niyatin sholih ila khutratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin sayyidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama sampai kami makada situngan natu papedalik natau matewi nareko angka keluarga na nasalai atau pak dimunrinna na ya kiai rupat dimunrinna macai mapigo dua telu pakasian iya angkai na palaba agamata untuk diniatkan atau dihadiahkan pahalana lepo taumatena. Iya ro nabita narampe makada inna jai taumatewe dikene tegaga tautu. Hitungan na aga, situngan na yaitu taumatewe mengharapkan bantuan tak manang iyai di angkai okulino. Nasaba iya tu taumatewe dia nagagalalan na lulungan pagkasiwit. Istilahnya dia nagagalalan na untuk beribadah. Kecuali iya ro taumatewe ang kamu pa pahalawat di nalulungan nomor sidi dari amal jariah. Biasanya amal jariah, amal malari, amal iya angkai pura napakang kariwatun na tu okulino. Ima
terima gina sumbangan yang dimanfaatkan pada sumbangan ko masigi sumbangan ko sekolah atau angka pada tarau rupa tau ibantu atau angka tanana purana wakapakan iya ro tanana misalnya napakai guna ite untuk jalanan aki buat ite laleng namun jalan tani yang penting laleng iya nolamu ita iya tu laleng pasti malolongan ya apalah. Jadi itu yang didapatkan selamanya. Ya Pak, ya tu tanah eta salah ye, ternyata tidak pernah. Makanya ya komate tahu langsung beralih menjadi warisan. Ia kotumu kita nak berengi ya seni hibah. Tapi ya komate tahu ya seni warisan. Makanya anak itu disebut ahli waris. Betulnya na tahu malolonga warisan oleh ditomatonna. Jadi itu tomatoi komate ternyata dia punna seluruh harta sininna waramparangnya nasalai tomatoi riwat tu angkana tu okolino iya na mate ternyata dia punna tu ternyata dia punna ni gabe punna ahli warisnya kecuali ia purena waktu peka si bawa purena sumbangan dia tu nalai anakna jadi ia tu nak punnai materu. Jadi ya komeki mapunai wiwaram parata dua milalana ia sumbangan gina pakai tawe atau iwak topelkan secara langsung. Jadi tapangi tapi si balikan nama koto tu ia watuna tu okolino nang katana na tau tanana tau wenesa di pala atau nangaku ya gagan na tawe iya tu komate iya tu tawe na totonrenge dosana letu asokiyama matu na rekomate iya tawewe na anak na mo mayarogalungnya de na paja malolonga dosa tomaton na matande na saba alena na sabari nala yaro tanah na tawe yan itu ampai agama tak malada na patika ki hati-hati lebih moy na reko tawe malay tanata daripada di malay. Cuma maragi-ragi minta makoko komendo ya lalalat tanana maka ragi maka mana seke kapat tapi dia tu nak kau penranya di iya tabe iya itu tak punai apa iya tu tak salah iya wija-wijatta maka dia tu matok tariolo papasang iya ko wija-wijamu murad nuangang buta ciwali ko iya ko taulenge murad nuanga butarapa ko agama nana maka da iya ko matu na anakmu murad nuanga milau doanga ko masubanga ko buta ciwali ko artinya pak dan nuanga mu siwali nih belum tentu toh tapi iya ko taulenge murad nuanga butarapa ko betongan na iya ko bali bolau mani murad nuanga ngai pajai apa iya ko tikene tisangi maga sijak na nalupai kita ko tomate na digaga tau tajampag. Digaga tau tajampag pak. Ini disangi maga sijak na nalupay kita ko tomate. Pak desa. Kasakamay makalaya kumate pak desa ko bali. Deni lemma na rekodega kembali jabatan. Pasti dialihkan dulu jabatannya ada yang pelaksana tugas napawat dingin lemma. Imam makoto. Betulan na aga. Tasik dia tahu. Jangan banggakan jabatan nasabah ya kotomate deni lemak tayo tu kuliah dalam itu jabatan. Bisa lain mana tuh? Perlu nih mapikir mah kokoy. Angka moga boko tapas sadia untuk melalui kampung ajencengan na pong Allah Ta'ala. Maka kau nak ya ko anak tata taranonga buta ciwali ikiri lo jupanda makuli ya mina talipo ko capu ini. Iya. Angka ganang kana talipogi ki anak takong kana tatakiri la masikola atau kana tamajama pura ni malakai pura makbay ni. Angka ganang kana talipogi ki nakutanangi pak pura ni gamandre mak madisi-disi mo kita. Berapa kali dia menelpon. Mana satu kiye apalagi ko tomate. Apalagi ko itaja los syariki buruta. Mana satu kiye. Upasa memang apalagi kung balibolata pajay ini
Baineta lagi to mau pak na rekolos ya reki buru. Makotorobe malakai. Walai ko pura di mak baine pajaiti. Paling nga kadua misi taong, ya mi ko meloy malapa Idul Fitri, pura malapa Idul Fitri te si Idul Adha. Atau meloy tamar malang, ya minagan na katalu ko pura mapabuti nga pabuti paru me natilo masyara kubur. Tigore, nawa-naway gore. Maga sija na nalupay kita ko tomato. Kotoko na lala kuburu, aga pangilaw na to ko kiburu. Ya penting ko sampaikan. Iya idi masusay okolino. Biasa may gataw madareke na sabak makura duin na. May lima balansya na digagadina. Iya ko lalaku burupa. Aga pangilawan na chidi bawang. Naparewa kang nga umuro kusunga ko. Melo karewa lokolino untuk masidap. Chidi ban nilaw te ko kiburu. Melo mi parewa kanyawana. Nanya di okolino madareke machigaw. Ang kanadui makadareke. Pak megamento je to oleh nama to saya lena pak dapat telu mina melo dapat pitu. Kau di mata sisa lele macicil ni kiri kanan. Dia aporonis sangi makan tasa kamay manyamay itu sangi macicil. Lebih ramu itu nalalungnya sujangan na yan nalalungnya tanggala. Ya kau sujangan palalu na to men bola pajak nya tanggala icha madil romat. Pura maka majain rang mapat di ulu si dua ngasun itu mapat di ulu si nasa kamu gaya kamajarang ulang tiang. Iya. Selain sama ini mata saya leta. Dega agak tahu dia na ganna dale na bakal lebih. Asi dia tahu wadin na patu apa tahu. Itu ampai kong katau pura mak baine pura malakai nang kawi jadi na gajiangan. Yaitu anak jaji dia pernah sapadale tapi toli pandrin. Ipas sekolah. Dia pernah lolongan dale. Siapa dari mana rezekinya? Ulah ko tomaton na. Betulan na aga. Tapi dia tahu itu rezekinya bisa sampai 4 orang. Jadi aja tamasela masalah dale. Na urusan na po ng Allah Ta'ala yan. Makanya upasangi. Jadi ang kay hadir ko macak itu. Usahakan inang ka amalata. Amalak malari. Apa iya ko anak tatatajam paja ini. Ya ko lakay tatatajam to sukuru mo ya ko bayini tak tatajam makoto iya masa dia upad ko dami man di masa dia di nak bayini lakay ta kumate kil remelo lo na di nak bayi maka dana puji ki ya makokoan iya rewa di gare matu tanay ni tapodami maka dapat kira-kira mak bayini ki kumate ka karena makada terwirita, iya gitu nampamu. Iya. Begitu juga sebaliknya. Makanya upasangi, iya komacak itu tatarongang iboko ngaleta. Mesin kesumbangan tak. Dito gaga tu kampo de gaga masigit na. Napa dia tu masigit dia napa je bangun. Dito gaga masigit selesai pembangunan na mapamulay si raplatu penra. Apa iya na jadi si bongkar si? Apa iya na dia dibongkar? Apa dia bongkar? Iya. Jadi setiap masjid pasti ada pembangunan. Iya na ro asumbang yung kumisigi. Kung ka psikolog ko macawe, asumbang yung psikolog. Kung ka pesantren ko macawe, asumbang. Aja na jolo na yung pesantren yung mabila ibangun. Iya na macawe ko kampot. Apa iya tita na yung imat. Aja na yero to kasisi makai bela jolo tapi kiriki bali bolatan na jolo nasaba ya tita na yang imat yaitu ampai pangulutai mantasabi maka na de na wading ipasu sakka mabela kenro isappa ayo kutumpasu nasaba purana bagi ni po ang Allah Ta'ala dale ko tuganna angka tau sogi angka tau kasiasi iya tu tau kasiasi ipakangka supaya salama itau sogi apa iya tu tau kasih siapa bu dena madosa ko dena tarima isakka takot taling isakka dena madosa ya ko taling isakka makalang kasakka tale na siya malay dena madosa tapi ya ini tau sogi ko dena susakka ta lai chalai mato ko sorry mondri makanya ini tau sogi at terima kasih ki ko tau kasih siya makomo garo sigilingan ka ba di iya biasana tu tau
Tahu kasia-sia tu lilayano nasa iya tu na kasia-sia tu na macigau. Iya tu tahu kasia-sia tujuan na supaya salama itaw sogie. Apa iya di tahu sogie kung kanadapi si pasakar waraparata na dita pasoy saka na laituni o kusulimonri. Tapi ya tahu kasia-sia ko dia natarima sakat ako talengi deni cala. Tidak ada dosa baginya. Yan tu nak kada narampi ko si risalah makada de nakama lino narekode natala itawe warampara natatala menawarkan hartanya tapi tidak ada yang mau menerima. Jadi itu salang matuk madece sogi. Jadi matuk ko sebelum kama lino macan ne tawe mak berengi nelo mak berengi waramparana nelo masumba na de gato metarima pak padang kamana mo. Ya lengi di nasain kamato ko boleh mewak beren ade kamale. Biasa ki mita ko biasa ro wattu poi. Ya to? Wattu poi lai bawa ko bali boleh de melo male na pada kamana po na tawi makwa tu te ko pada sogi ni matu. Yo po mako ko proposal ni tatala kapang. Tiga kami masumbang. Jadi mabila mo pa to kamaralino. Aja mo ta masela. Tapi ang katutanra na kamaralino baca ko hadisa maka yana yana mubae macabe ni mabilang naso man kamaralino aga ya kotak dengi dua olo kolo nomor si di bembe nomor 2 sapi ada mengatakan unta ya natak dengi olo kolo macabe ni tu kamalino iro bembe pa tak 2 tau panapawat dingi gere si tau palebih na tat 2 mi tat 3 mi anak na jaji cicam na tungkat mahake kata dende na gere magi na cacapu na yero coki ta 5 na dega gere magi de na mega naman may gere itu iya coki dia ga gere coki nama dari tali mana na tapi itu made na mega na iya bembe ya na hake kata mak gere si ya korone tak 2 ya kumakun recidi magi na cacapu na tasita uje tu napa wat dingi gere itu na sabaang kabaraka na taruh ko Allah Ta'ala siklus yang memang dijaga tetapi ya natat den na ya tu bembe okolino macawi itu kamalino na sabak de mematona na harapkan ipong Allah Ta'ala hambanya untuk bertambah. Jadi perintah agama turun untuk akikah, nareko jaji anake itu kambing, napas dia mati po Allah Ta'ala olok-kolok. Tapi ya natak den ya tu olok-kolok natem mematoni itu tatam batau kolin. Maki itu situ kan. Makanya upasangi ini po saya wasiatkan kembali sumba-sumbangi abas sakit masumbang. Itu je tunang ka kumasigi pak namo samme mita sisa. Samme ta sumbangan kasigi batu ko magi na sumbangan pokok na sa bairo ya punay matar upaya ko keluarga tay harap kami lodongan ya is. Madodong. Tapi angka modal le na tu tau matewe. Yang kedua, angka tu dale na tau matewe pulo ko bija-bijan na nareko angka anana isalay na pasampayang pagkasibim madece nga malakna lolo nga tomatoy angka ko agamata yasang syafaat pahala agaya sa syafaat pahala decen na bigaw wija-wija lolo nga ngibonus tomatoy masampayang ni anak ta angka apalat talolongang mampuasa ni anak ta angka apalat talolongang masumbang ni anak ta angka apalat talolongang tapi iro pahala tanya pahala pokok hadiah nih oleh kendro oleh ko tau matoe oleh ko wija-wija angkai maki buah deceng cuma ada ulama mengatakan kata pandrita ia perlu tak ketani masa maka dana rekode nang kani hakikai wija-wija de tu ni dolongan deceng apa sinin na tahu jaji maka tani mana akika untuk menebus gadayannya. Nah, yan tu ampa yana tak kong kata hakikai ya ko baru jaji bina takok mate de penagal nak pitungas so tetapi akika. Bahkan ang kataw bandrita maka ada orang yang keguguran
Namode panamanas sejenis kalamina arwani gamakunrai maka dikasih nama laki-laki. Ya kode panamanas sah, tapi kalau sudah berbentuk manusia, ya kumak bentuk tahu ni angkana ulun angkana liman angka ajena, tapi de panamanas sakada arwani atau makunrai maka kasih nama laki-laki. Ya lengi asal ngarwane, kemudian bisa diakikah selama dia pernah hidup. Biasanya pernah hidup, puran ya nyawa. Makir dikasih nama baru diakikah bagi yang mampu ya kode itu nama dikata. Tapi sebaiknya supaya tak punai. Ya tu anak-anak janji kode diakikai itu tergadai selamanya. Makanya kau pura yakikai anak tak na piyok DC malolongan tu tomato bonus siasa syafaat pahala. Jadi ya tu tahu mau pak tahu megai wijanna. Iya, tahu mau pak ya tu tahu mega. Bukan mega 12 anak nasam pejalur romano. Maka kata namanya dah. Nah di buat tahu tamaki buah anak. Apalagi ke bahasana ya rokabe ada 2 anak cukup. Atau 2 anak lebih baik. Tapi kau 2 ni cik di kilo cik di gimpi agar meteran nona. Iya. Taki buami ko melomi jaji. Pegai muir ya. Maka lagi pandre ni majid nang katuli masela ni natanay di pandre po halata alat tanggung ngedale. Dena tu okolino. Bere-bere lagi manu-manu jami mana ngandre na palay ko tau. Iya, engka tu manu tak 20 anak na noci camanre mana mo na pamenre. Iya, di anak ta cicam ni dijagi na talut tau na mo makato dareke. Iya. Jadi demi kurang tawakal mi. Iya. Tepatnya. Iya. Jadi usahakan komelomi jadi. Iya pangka iya nu make itu papelale kulo kubong Allah Taala. Jadi itu yang penting. Sebenarnya kan tugas tomato 2 nih. Mengakikah dengan menikahkan. Ya kupure na pak boting anak tu lepai. Nah sabak tanggung jawab na laki-lakinya. Itu ampai makun raya dia nawat dinasalai bolana kode gaga isin puluh kolakainya. Namo tomato namoli kode gaga isi puluh kolakainya tidak boleh. Karena kewajibannya itu beralih ke situ. Itu ampai kota pak buntingnya nak tak beret tu. Sampai aja tu mahar aja nama simpul ada. Tuku jepen ramah simpul ada mahar. Aga maharna seperangka ala solat. Maka na simpul. Ya ko mahar bu ulawang pegai memen ni. Ya ro di menre na namo 5 juta na lengi. Maka siaga di balancana 5 juta, siaga maharna 50 garang ulawang. Itu nilainya karena nilai wanita itu adalah maharnya. Ya itu lina. Mana ka seperangka ala sholat, namun itu seperangka ala sholat itu pak. Mesti nama dia 1 setel pakaian sholat. Aku maka dia seperangka ala sholat, namun tu manarana toana mimbarak nama cium mana tu. Ya seperangka onrong ngajine ka ngambalak macu mana itu. Pak maka dia seperangka. Mestinya maka dia 1 setel pakaian sholat. Aja nak ada seperangka ala sholat. Pak namo tu mana re macu tu ku seperangka ala sholat. Jadi ia tu makun raya dinilai dengan mahar. Uwe tu ulawang. Aja na ro di menre na malak data bicara ia ro maharna. Engka tu na pesan ng guru tak maka dia ko mahar. Na molengi mahar makun raya berupa uang. Mumelo ko mapamula usaha ko pura ko mapaini pura ko malakay. Ilawi ya ro halala na ko bayne mo na mo 10 bisa kumilaw. Ia ro mo pake mapamula usaha. Karena di dalam mahar itu ada barakah. Insya Allah barakah itu ya ro usaha. Jadi itu namanya. Itu kuncinya sebenarnya. Itu sampai teman-teman tadi lo kok maki buah imahar 2 angka ulawang angka dui. Nah, ya narodi na pake komelo mapamula usaha. Kupure mak baini. Maka kadang ketu barakah na ku dalam karena mahar itu Allah menyimpan barakah di dalamnya. Nah, ya komelo ibuka melo mak bisnis, suruh ni melo yo ko benena. Ya ku ya halalakan yo ko benena ya naron na pake mapamula. Namun sila tu bisa bunilaw apake mapamula usaha maka legurunta di situ di dalamnya terdapat barakah. Tapi ini kata dia napake ya lo. Pada nisan. Kemudian jadi maka kau na amala
Dua nih ya, amal jariah. Tapi itu kok amal jariah Pak, kami namakan nasa nabi kita mengalirkan air. Mapasolowe, istilahnya mapasolowe pengadaan sumur bor, pengadaan sumur. Apa ya tuh webungnya, cicami matomi, cicami mabor, ya napake tema jenne, lolongannya apalah, sesawa jenne emiti okotana ini nungi bere-bere, manci pasidakai, no yo kura sari ya manci pasidakai, no yo kura tanah-tanangnya nak buah ya ro tanah-tanangnya manci pasidakai, ninung itawe patapulo sona patapulo ni napa capu kotan. Makanya kung ka tahu pengadaan sumur bor, ia tu tahu mau pak nasabak tu di jalan pahalana, paja pipa ke ya tuwe napa paja palana. Iya, maku itu. Nah, makanya tu kung ka masigi na digaga sumur bor na, usahakan ni angka andil tak kumi mak bor tahu maka dah, ya pa tuju sesa supaya magai jalan di pahalata mataru. Itu amal jariah. Apa ya kodi patama ko masigi enarapa panitia naleng ite kota ay patapul na so na talulungan apalan na paja ni. Itu kaji panitia masigi ka pa ko pa desa. Iya. Jadi panitia masigi ko rapa ki aja na di masigi tapake. Asumban ni okor dita na tapake. Iya. Sidak kaki dito tu gaga ya sidakam pak dina tolai pong Allah taala na janji lalo ki dina ci dina tolai yang maka de manja bil hasanati falahu asru amsalha ya kumoleng ngaci di oleh ku 10 pong Allah taala maka dah ni gidi ni bar pigau ci di de ci wale manci 10 maka ko pasidakkan akan na ayat matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah nale akale baraka pada ketumatan ngase yaitu asewe sit dinibutir lay tanang nenrek mancegi sito iro sito matake pitu oleh 70 bahkan 100 biji padi ya nanti sampai kompak galung mak dareke dia selalu poda kada aja mau dareke maka lagi dia hidup panasya kami maji mumpano Lesiaga upano nasa 5 pantai, saya mudupan nasa 20 karu. Maji buat dari kena makati ka mudupan. Ikene 5 pantai mupano nasi pantai mudupan dari keno. Lu pantai minampo na padupa 10 karu nama ka dari ke. Nama kati ka rewa madari ke metomi tapi makun re metomi itu madari ke Pak. Itu ampai ko to mabay ni sapa imakun rey masige membasay syukur gare nasa guruta supaya to limanya makininawa ya ronel maka meto to makun rey de na makray syukur e ko medyo kalaki na masapa dali to 5 sulapa patimun na yanang kabay ni makot to 5 sulapa patimun na to rewa de nang kana doma ka to 5 tamusuk nya dirang ilaw to na apa to layase tajam ya gunaan itu kemudian angka to palolongan na to matewe poloko muslim dan muslimat kega ya ko jumai ya ko menre pakatoba ko mimbara setelah duduk di khutbah kedua aganasan katudoanya itu di makale Imam Syafi'i ya kode na baca ya pakatoba dina sa katoban ame roko Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat aga betul ngenero Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat pun tak dampang ngisinin na sallang ngarone si bawa sallam makun raye wal mu'minina wal mu'minat sinin na taw matappa arone si bato matappa makun raye al ahya'i sinin na tuwe wal amwat nan niya sinin na ya matewi. Malulungan ito matewi ko. Iya Pak dongang Pak ibaca to ko to me matinro. Pak itu ko to me matinro to majenne jolo. Urang ki majenne napa tuyu ibaca bismika Allahumma ahya wa amut. Napa ibaca Fatihah kepa Allahu ketallu kalau surat bil falak kedua kalau surat binas kacicang angka to tallu manang napa ayat kursi yang berhungannya ko pala 5 napa ya sepung ko takalewe napa baca al hakum takasur kacicang subhanallah tallu alhamdulillah tallu Allahu akbar tallu pa
Kemudian dibaca 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Napa baca la ilaha illallah kasiratu. Magai. Jadi aga je pedi dah baca komeki matinro. Nang kamu pada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah baca kapitu. Napai baca itu tahayya mapamula pa tangana latu capana. Napai baca Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dia baca itu. Ini nah tu tahu gila enggak? Agak nasa nabita aja mu matinro na rekode mu pura melaksanakan ibadah umrah 1 kali. Lau ko jolo umrah napa matinro? Maka deis Aisyah diulil lau umrah maka bela ya Rasul maka Nabi teh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah kapitu. Apa ya tu tahu matawa apa ya kapitu macam ne? Ya mu baca tu kapitu ko matinro itu 1 pahala umrah. Pahalanya itu. Nasiakan wajah teh koleh umrah. 30 juta lagi. Nanya meri baca kapitu na to malolongan. Itu nyaman nahi. Nabi ta makadahi. Alhaakumut takasur baca cicak aga maka dia Nabi ta pada kumu baca sisa buaya di lalan na Quran. Ya kumu baca kul Allahu katalu pada kum tamar Quran yang kecicak. Magan. Mu baca ya kursi ya komeko matinro ya komate ko ko suruga mu monro. Makanya mati kalau surah bil falak dia naganggu ko al muawisatain nasana kalau surah binas kalau surah bil falak ayat kursi apa sandrelo ko kupong Allah taala iti kanya na subhanallah katalupota alhamdulillah talupota Allah akbar talupropa supaya dia nama pat di alele mu ko moto ko patat de mana takko mu na sabay itu pak bura takko manang ka dijaga pedi tabaja ya bamiro bismika Allahumma ya wamut. Doa minimalis. Itu kuncinya. Fatihah kenapa 4 kali? Pada kau masih sedekah 400 dirham. Cuma kata pandrita nabagai. Jadi Fatihah pertama lo kau nabita. Fatihah kedua kepada kedua orang tua. Fatihah ketiga kepada seluruh muslim, muslimat, mukmin, mukminat, Allah yang muhammad. Kemudian Fatihah yang keempat loko aleta istri dan anak-anak kita. Sehingga genap apa? Makir. Tambah-tambah Pak Dongan tak komeki matin roh. Aja nanya bamiro. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Pak Cakar dulu ada pina perlu matin roh. Pak tu 5 HP. Detona kau tu penrangi di. Angkat tu tahu Pak tu 5 tito tu 5 Facebook. CD engkau urusan tempat pertama Facebook. Apa maki buat status. Aku menyesal. Puan. Ternyata nak kata. Ternyata kau begitu. Iya mak. Desa Pak. Tapi dia tu gagak kau ni. Iya. Ni semana urusan nanti na sompat di watan na yano ke Surabaya. Sompat di utu na yano ke Kalimantan. Sompat di docili na yano ke Bone. Padahal laki-laki na jamba-jamba dia bisa. Na urusan na mana minta na urusan. Kemudian kata lu nito jadi alena makibua waktu natu okolino tau maca tu ya tu. Yang kedua angka bija-bija na salai makibua dece tau mau pak ya. Makanya dia tau manangnya jadi mana aja tama cigau. Pak Megatoje itu tau mana maka sekit. Apa ya ro parinsi na nasang aga tu kuya deto nagana ko deto naga warang parak ko dinak ko. Angka tahu dia ni alengana apa nasabak meli pasalama ku pong Allah taala apa dia nagagar repay matu ko surimundri apa ia tu tahu angkai anak na iya tanah kita na itu matu masa pajamoga ia tahu manangin ada tu kay tananya aga mi tananya nya anak na degana iya ia na tu ampe angka tahu mi tahu mak bayi ni sa iya mana na tu parepay matu ko surimundri olo to tama na suruga ya kutanasi bayi ni tapi dia itu na pada palanna tahu purebo ting Aka 20 pipi itu mas sampaja kaloloy na papada palana. Dia tahu satu kelebihan lah. Tapi aja tertambah ya maka dia tahu 2 bene na matandre tiap palana deh. Dia nak iya. Jadi upasang ni usahakan inang kadecing. Taruh ki pasengar.
Makanya tu ko nasinga madeci ngitawe. Aja lalu tama seke. Apa iya tu tau seke, namo tau seke cekato. Iya, pada memang. Napa ni dega sengaran atau seke, mati tau seke pak dega kata ter. Paling sikap dian ni mite. Salaban. Ikirit galah tu. Iya. Iya, mana kalau masih kita tahu Lau tay kiburu masyarakat kuburu, nabaca serta ko kiburu ambo anu na sukat di pada sa tayo tu padahal buru ni buku-buku iya ko mabasa tahu tak kajanna tahu ko mati bahkat teri tahu iya nak kada biasa tung kestilane di tomato makada iya na yanu de na tama suruga mega di tahu de na tama suruga angka bahasa itu disebutkan oleh sahabat angka tahu lalo tahu mate layule makade sabay tahu pakanja na kasiyaro makina bita kaysa suruga yun Sisan nang kata yule lalo nak kada sabay, wo tahu paja na yoro makina bita kaysa naraka yun. Makutani sabay makana kenapa bisa itu ahli surga dan ahli neraka? Agar nasa nabita karena engkau menyebutnya dia baik. Jadi ina pagana mo patapulo tahu ko tu makada tahu kanja itu insyaallah. Si ditulis yang salamakan itu. Yang tu ampai Pak Bu, tapi aja tu si tahu itu si guru-guru makada aku tahu kanja. Dia nak iya angka metode tahu ina toli rampe makada tahu kanja. Iya, itu ampai ko toma bali bola aja itu si salah-salah Pak. Palai ko bola mako si cawe kaki. Iya, na ko mo lupa mite ko go nama dapito ko si bali. Aja tadi salah-salah. Pak bali bola metomi itu mandari si salah Pak. Wagai mandari pa si salah teh manuk na bali bola menre ko lenge dia tidak bisa kaji. Na de meto na bisa kaji tu manuk ko menre ko lenge mandari lalo tu jamba na pemade. Iya, makare guru tak kali si dendreng. Ya ko menre manuk na bali bola mo ko demu na jambang aja mo bisa teh manuk. Pak mapangewa ko tu. Agay pale demu bawa na mo bisa. Bosan na guru tak kali si dendreng. Iya. Kemudian agawat din napigau keluargane monri. Siaga bijan na almarhumah. Aserah. Siaga makunray. Apa? Mau pa itu maka datu nabi siapa yang meninggalkan 3 atau 2 atau 3 anak perempuan yang ahli ibadah maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Ni kita salai telu atau 2 anak makunrai ahli ibadah maka dia nabi ta indo abo na dia dagis say api neraka. Makunrai ya tanyaron. Yang pay di angka roh ni anak tanan dia makunrai sabara ni. Magi na makunrai karena menjaga anak perempuan itu berat. Ya nanya pas sampayang insyaallah. Salamat tu tomaton. Makanya tu tomatepak wat dita masuru katanya alena nasabari. Tapi agana wija-wijanna madece imon. Apa dia apa aja tamnya tu pahala tastor. Makiro. Jadi ya kong ka wija-wija ya memang narota patu-patu kang ipa ya pe makadaka kong kana tatap pesantren. Tapa pesantren ipa. Tabawelo pesantren makadije na melo tabawa moi. Namoli mangas so minalari dia na marigaga ya napura tapoda mena takara ko diyo na pesantren na mendaftar ya kome ko matu tame se me koloko na dia na marigaga yang penting pro ko yo mendaftar ko pesantren namo talungas so mo kolomo ko koro magay dia na nitanaki matu ko sorimon ya ko itanaki makara pura na tu pertama pesantren ale na to me atulari magani iya apa ya ko idi magani iya nana Pak, namo parema mikotame na pesantren, namo batal ko pesantren, namo maga batal na tatati maring kalinga pangaja. Nasaba agama nak gurite materu. Ya ko masui matu nanti ji paremang, aja mo tamaselang. Apa ya ko melo isadar, naisa baca na sampajanya Pak, purna gurui. Ya ko tau dia nang kama guru agama na melo sadar, agama na pigaw. Nalika napu. Makiro nape me mapamula pe mato, iya ko tau angka dasar na masalah. Na melo sadar ang kanola rewa na sama nisa decenye tapi ako tahu dia na kana guru dece na melo mainga napay may mapamula pemang iya na tu na miga to biasa makarawe kini mapasantren nga biasa miga makoto ijaja nero makara tama na tapasantren manca justas imonri piya tu yang penting jolo mas sampayangi na guru agama yang mo tu penting
Aja na makada manca justa manca baka pelak korang imon ripia tu. Yang penting mak guru agama. Nesangi hukumnya kada ia harang, ia sunnah, ia makruh. Ia wana perintah kabanya na larang. Yang pe makada. Namo syulam ni mon pesantren yang mereka tahu ni nak guru itu. Apa aswan ni mak guru? Iya, aja mo ta maselang tabaway. Napa tapoda po nga latala kada keruwijaku patama po pesantren mereka mite madeci. Tapat tataka nga atin na korilalang. Mako matoto Nabi Ibrahim waktu na nabawa Nabi Ismail lo Makkah. Dia gaga tahu-tahu tanah makarakko. Dia gaga bosi padang pasir. Ia minang kata lokor ketolok dangkang. Nabawa anak na lokor si baba ini. Napoda po nga latala ketu anakku he. Rabbana liuki masalah fajak la pidatan minan nasi tahmin. Nasarah kalau ko po nga latala. Yo pui tiana talo pesantren agan ronandre matin romo awi kun rupa ga mana kayo rina wana wai masa gede na tilo ko cakarudui tapos sekolah kami nak tangabu na idi iya tu makanya prinsip na tomoto maka dawe tangabu na iya kasi dega gawa putaron ya nak kutona iya parumatu pitanga dece usahakan iya kok di pesantrennya na lari aman nih kok sorry mondri na kada pura na tu patama le na to me tu lari po na pari ko tatilo pesantren po nami mani pambinala kada ini tu pasel to matonna tanya na tu ya murus ini mitu stas ya kok sorry mondri tanay ka mato ni na sampajang ini tu jalo kada itu pura usuro gatan na ama manyama ya kok boleh nak game mas sampaja tay nak game tatak kilay bappe kok sorry mondri apalagi ko dita babay na karena suruh muka masa sampaja dia nama baka ikan rusuk matoki. Ini penting aku sampaikan. Pak Mega itu tahu macam ini mana ada di sama piarana. Tapi dia tahu aku pengen radi. Tantangan anak-anak yang aku kopak berat sekali. Maka di tantangan anak-anak aku kopak. Apalagi itu media sosial. Game liwa. Kayak pakai pasikola kami anak tak. Iya, kecuali magalamu kibi di itu lemo mator alhamdulillah tapi aku dia tulis pertamangi ustasena ina tumpe to matot tadi lo kumamau itu ligatu telo ide gere telo iti lo kumanu enak ragi mak boy mancegiti tapi manu enak cioli dia na baruba mancegi manu tetap mancegiti tapi aku mak boy irindo manu enak cioli mak mati itu anata ya ko gimpe ambo na patame pesantrennya na kiai didi ina mak cioli mo tu kiai nasaba oki itu monri didi. Sama kira itu maknanya. Tapi itu talo yang kamporo. Namu wije makoto itu sabara ni kamporo. Pak ya tu ko parenta agama 2 talumo pak nomor sidi nasuri nabi ta kada jenne ko napa berhubungan supaya yase iwija-wija munaiko. Yang kedua ajong berhubungan ko cakarut ko na sabak magai iya tu na nama kitu matanya mak bicara lamba ilmunya iya na tu ampai kong kana anak 5 tahun 7 tahun itu 5 kadani amma apa langro cakarut iya tu Dito ka kapang ko tapi yang ketupak burana Pak Bu. Ia ko jumai alaki cani madu kemudian garam sedikit ta susung ya wana lilana bacanya salawat tapi itu disusung ya wana lilana supaya masih dia mak bicara nana madu ya tapi aja nama madu asli patu ko madu asli lu tutupan neme ko rewe lo boleh dia pahangi Pak Desa. Kemudian irona upasangan ni maka usahakan nangka ukui lalan naga mata wadia dan noni. Ia kotanya anak tetarenong ang asumbame man ko masigi. Atong kagaluta si diheto aja tak bagaimana. Orangnya anak tay katu nak galuko si diheto tapi ang katu galuko 10 are aja namo bagay yan. Tawaku ya. Sini nasile na patamamana nga masigi. Kinariasa wakto pa. Kinariasa wawato mate. Ito ang pito matota dulu kuma bagaimana de na bagian ng kanataro. Makrewa wato mate. Bahasa niya to makreya ko di gaga di mo na kumate. Kaya na rumubalo mong kusokan nga. Bahasa halus niya to. Yasang niya wawato mate. Anuk puyero gang kamate.
Ya komate kak matu sini nasele na kiring matoka. Yano riasa wa tomate. Yo pwede maisanya wa tomate. Nigi maroko so yang malay. Tanya wa tomate sana ya tu yale no na tomatele. Dari dulu itu wakap sitongan na. Tapi dia ni paham. Dia sakarani ka pamula ya role semale no na tomatona. Sekarang ini rumah pamula padahal itu sengewa otomatis itu dari ulama dari dulu itu mengajarkan maka dia kumak bagaimana kok ajung bagaimana seakan ini kamu taruh maka dari wawa otomatis ya sengewa otomatis nabawa itu matewe yo pun dia sengewa otomatis nata aja ni matena na panala ada nasi salah pasang yang kehadir kok aja pak aja tercampuri orang perata kok mabagi usahakan inang ketataro kadang katugaluku kami na macika talu niare itu aja na mo bagi ya rona siya ko magalu ko agalu umanga tapi asele na patamaman mo ka masigi na mo mate ki na paja tuli talulungan ngapalan iya na tutaw mo pa apa ya ko mate ki na de tak bagaimana ya batimon re ni mal makom itu pwede makun rio pa sa meman ngayon may gala da ulawan tapos sila pulapo masa dia bani monri na tumalamanang kumate makun rio makukuha po mo terutama ko si drapi tamika marili nyo kubandrin ng katoni mo si tong rachichin na mo punto na may togang kasi punto na jokot kataw malasa na niya perhiasan wanita itu boleh tapi jangan berlebihan. Iya. Penting sampaikan. Tapi dito na ako to penrang ito. Iya, alhamdulillah. Kemudian, Pak Dongeng, iya kopura ki masam paja perlu biya biyano pasang. Kopura ki masam paja perlu takiringan ipate atau mototta. Bacangi kulallahu katalu niya kang ipahalana. Iya ko masumbangi wadita pasya curang. Angka dita 10 sabunya ke bawah nih. 50 rupiah untuk almarhum, 50 rupiah untuk ia. Itu sudah sampai, tidak usah disebut namanya. Ini komeki tapi asana dia nama digaga, tapi tidak menyebut nama yang penting pura ini akan letuknya. Jadi aja tak ada kode kita puasa nanti na letuk deh. Apalagi kau salah tapu panitia aja nata masilang. Pangkat tu tahu masuk basi ratus sabun sumbangan 10 bisa pun tapu panitia aja tamasila. Dia mungkin salah catak malaikat. Napai ta'ala di tanah sangi kalau masuk bagus. Iya. Itu kuncinya. Bahkan sedekah yang paling bagus itu yang rahasia Pak. Ini risang. Kalau bami dia tak pasti pulung ko kantong. Yang lalu cilenganya kepejabawan ni tali silampat apa tamu ko cilenganya aja kita disiaga. Maka dia pun Allah Ta'ala ko hadis sakut sina nigi atak ko malenga dia bilangan na nalengay dia tu bilangan yung parewa kami. Yo poko si sel ligat tamen isiratu soro sitama sampai di 50 soro sitama. Angka tu biasa tau masumban na sele duit na. Tahan na sejolok sele jolok. Iya. Tapi dito ka ko ni, ini biasa ko ramalangi ya ke sana. Malepa itu weh. Nah sele sumbangan. Apa aja tuh ko malepa biasa, yolo tolak bala. Kemudian yang kedua sedekah lomonri. Itu tolak bala itu pala yolo. Makanya situ kan itu pu imang pegawai syara ya let tolak bala. Iya, tolak bala ki. Jadi usahanya tolak bala, pat tolak bala, itu ke manusia itu. Jadi itu pu imang, ya biasa imang dia lo makoro, makoto menatu, bawa kaluku tesi bawa dulu 5 sabu. Iya, tapi kan malopo dia biasa ko 5 sabu. Iya, nata 50 rupiah burasa. Jadi aja nata cur, 5 sabu 50 pa sabu. Iya na sabe la salah saya tu tapalo masih ko juma, ya na ele tapang kay man ko tulo je. Milodongan yan na riya sa tolak bala, bawa kaluku tu. Kaluku na bawa, kemudian nilodongan, sebenarnya itu tolak bala, aja na di natati kaluku tu, aja na, namota sidakai memang apa tasuro milodongan. Iya, tasidakai ko jumai, tasuro milodongan. Itu ya sa tolak bala, tanya tu sumbangan ko masigi bawa, tanya, lihatnya tu ko tahu. Pak Puima tetap masam pajak, dia gagay madin na sempajak. Iya. Makanya itu tolak balik makan jalan dan nasabak magai itu papas salama. Cuma ya mi ko 5 butas tolak bala karena la soangi dinalise.
Kasogi na dilimasak bumak buatang kami. Itu. Nang kamu itu jina po nabita daw marda kum bisadaka burai la samu na pasir na masama pasidaka asadaka tu tada faul bala yaitu pasidaka na tola bala itu ni si cicikan na mato kanker lasan na palimasak guna sumbangan deh na pa aja nan 10 juta ko makemo ko magina ni masak guna sumbangan jadi pasipato iro pasidaka lokoro la sero makiro pada me ko pasari di na ci di na melo isari batu pada pak jaguru di na lesse ya to ko siratu di cicam milai soro na lari makko mati itu situ kana pasidak ka ya ko melo ki mega ga dale ta ya pakaja ki pasidak kata terutama sadaka makanan itu ampai ko tumak beli bola makko ko to si Sele Andre tantarakan ni kong kagaga takibua tabawe lo beli bola ta malundra tu Andre anu nakibua eta we na sabab puran ini laudong malaika ina biasa mak baraka. Ya na silele mote, silele Andre, mabela la sakot. Ya tahu tu Pak Burana. Iya. Lu ko makoko aja maseke ni tahu ya Pak angkana la mariseke ko Burana gulukas. Iya, tu gulukas e map pakat di kita we. Pak malibalo ko pasai tali mataluta magulukas e dua na nasu. Macalak mata na manceji sa di na pasu ke bali bola na man repejok lada de kana bawang. Ide kere. Mak bipai makoto nah sama kanya yang ko macak ke ita magulukas eh di matan ratu datun na tau seke nang kadua gulukas ko bolana datun na tau seke itu deto gago iya Pak Burai ya tuh tau si Lelean Rewe makanya ko tuman na subale ki makan ye sa di kanja na sunna na de na malunra mapaimi tapi magi bali boleh pacuk ka bolo na pake maka je bolo duro na magi na makalunra karena sudah didoakan oleh para malaikat. Ini riasa baraka. Jadi si Lele Andre ki Pak bali bola tapi apalagi ko maki Pak aja tasi salah-salah Pak desa pemilihan kepala desa itu aja lalu tasi salah-salah. Pasang nanya asa gini boy Pak desa ko mak beli bola na Pak desa corona pa ko ki buang bali bola tapi itu turun ki. Kalau aku gara-gara anggota dewa pasti salah ki ai majai. Nanya mi itu tim sukses itu 5 palaga tuh. Biasa Pak pengewang itu Pak Melo mega suara. Upasangnya aja tadi salah-salah gara-gara pemilihan pemimpin. Apa-apa aja itu masuk memimpi makotom itu. Makanya atas sama amak ki. Kemudian saya wasiatkan tadi ke anaknya ke dapur ki mas sampai ti lodong. Angkat tu makan jalan da yonrui mi lodong. Ia kotolo masyarakat guru dan siar yang paling bagus itu sebenarnya yang sunnah itu malam Jumat. Cuma dia minrule di betul. Apa itu Nabi tak tate 10 sik di pinaloki guru on di Jumat. Melo pisubu narewa. Iya. Maraji-raji. Nasaba ang kami matori waya biasa baca maka setiap malam Jumat ruhnya orang-orang beriman itu, orang-orang muslim itu dikembalikan ke kuburnya. Di periode itu ya tuh. Makanya Nabi itu menziarahi sahabatnya di pekuburan Baki itu di malam Jumat. Iya. Cuma dia minirule kenapa nih tambah metode apa ya Pak? Ya nang kata lo masyarakat kubur kawan di Jumat kata 10 sih dijadiin nah tambah metode apa? Napa maka dati nelalang makoma tu komate. Yo pudi lo masyarakat kubur marombongan ni. Napa lo makdo napa maputo? Nah seperti jadi. Yang pemaki buat status semoga dilapangkan. Agak lapang. Ada mulau dong. Iya. Itu kuncinya. Makanya cukup kalau tidak bisa datang ke kuburannya, tapi sebenarnya mestinya datang. Namun cicam di sini minggu dia tu leci cesulah. Iya, dia tu napa ada Pak nasabaya tu tomateo mak kita. Tanyami Pak kita mata lahir na pake, Pak kita ruhna. Makanya maka dia tu nabita paring kalingan atau mateo itu tembus. Makanya itu ketoloki kubur itu mak beresalam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mape bali mana nih tu, namo tu madodo misalnya. Karena memang pendengarannya lebih tajam. Karena tu ampai naten nabita ipau jatau matewe. Kung kataw mati nasaba nang kalima tu. Na matarang yung paring kalingan maka nabi tapatapulo yung kana aje na nasalay na pataw palamungan itu palamungan nang kalinga mo ba ito mati?
Nang kalingan, onrotaran na pareng kalingan itu. Makanya Nabi takut kami kiburu itu mampir salah assalamualaikum ya hal kubur. Nih kumakwami rododo na sada na Nabi tanade na nang kalingan to mate ko rasul na kiburu Pak Malo. Yan tu nakada Umar nang kalingan gaji ya Rasul maka Nabi tahe Umar. Lebih matara ni pareng kalingan na to mate wini to. Makanya aja tak keto manu ko itu ketolo kiburu lagay sandala Mapacimo gaji kiburu to kumayi. Pacimo to. Jadi aja atas sandala ya mikomega dori ya sandala ki. Kemudian yang kedua, ya kong kasari tu oko tu pasat dapurang ni aja tahu dulu. Ya kong malak malampe tetap pak bawan. Pak makin nabi tu menjibat sidak tu. Yo kuili makadaki dia nawat diudu di mucuke. Sitongannya dilarang dicabut karena siapa tahu nonroi bere-bere, nonroi agama Cino itu menjadi sedekah. Tapi ya kung katana-tana maliwang ngurak na no tembus si buku-buku na tau matewe itu harus ditebang supaya itu dihormatil jenazah. Aja na solahan kuruki buruk. Maki itu sitongannya. Kemudian ya roki buruk pa aja na tabangung. Aja na tasaming aja na tatehile. Tapakan jaki bawan ni ya rupak dan rina cedek diri na macam aja na dutut tanana. Apa ia tu kui bangun ki buru ina larang ya gamata. Angka balalo hade sok baca makara siagi-siagi na tambayang si koto na tonton reng la otomatis ang kasukiam. Itu yang menyiksa. Aja na tatehil aja na tasaming. Cukup biasa-biasa. Ya kumeki pakaja ki bolana o kumasigi eta sumbangan. Angka tu bolana ko seremona. Ina tu nakala nabita mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi bago masigi o kolino tay bangungan istano tu serumode na kong alata. Makanya kung kato ko kamput taraji masumba na mode na sampaja tentang kabolana ko suruh. Kuratunya janji. Ang kabolana ini. Na mode na sampaja. Maka rin ang kanalo masampaja tapi masumba. Cocok ni. Ang kabolana ko suruga. Demi na tama. Iya. Na makarami na bitay bangungang istana berarti akibuara bolo ko suruga tapi aja tu taja ngeli tetama apa ia tu sampajangi kunci na suruga. Makanya asumbangi ta sampaja tapi yang kata tu tahu raji mas sampaja dia nak kena sumbang. Yang tu tahu tama dia kanon rui tu. Paling kabolana. Itu kan gitu. Artinya dua akimi sholat wa atuz zakah. Ketentuan sampajangi keluarkan sedekahnya. Makanya itu sakka pasti dan pokok. Baru-baru ka papa ni teko pak desa di. Iya, makanya tengerangi sakka ta annar ratuna 50 kilo garak gabah. Nah karena itu sakka 5%. Bersih tapasi comok na tapasi sarwa pokoknya semua. Racun nagan aku minta pasumanang. Ya kosoro 5 anak pikul si tengah. Jadi 653 kilogram gabah, karena itu sakka 5%. Tapi ya kodui takalin, 650 kilo gabah, lay timbang, bersih na yaro, bersih masumana nih, nadapi yan 600 kilo. Berarti tapasi 5%. Jadi yan na sakka, aja tapatami masigi ko sakka. Untuk orang miskin. Karena anakku masih sekolah kejupan dah kasih dia mampu talengia ro na pakai masih sekolah. Atau angkat atau kasih hasil kita bantu. Itu supaya selamat. Saya kira ini penting saya sampaikan. Kemudian yang terakhir. Ini paling pokok. Nah sabak modal tak iya. Ia tu Allah lang ngepak okolino on romang pasipulum. Roma pasipulu. Ia kongka kalabiha talolongan ngokolino baraka biasanya. Tanya apa pahala? Apa ia pahala ko peseremon rin? O ko pilalaku buru tena panita pahala. Tapi ia tu lalaku buru. Alena almarhum. Itu tembus pakitan na lokolino. Tapi tolinata aja tu ikiringan pahala. Tolinata aja tu ya sumbangan. Pada kong katau melolo Makkah. Nang tayo ko Jakarta transit. Melo ijo kana de nang duina melo irewa de na cocok makole bak tu tomate pola laku buru melo irewa lokolino de na cocok nite amalak na dia pembajak ganda maka dia akan menunggu kiriman pahala. Jadi aja kasih seto motor tak laku buru
Nasabah angka tu 5 tajam. Usahakan setiap sedekah angka tepat tujuan. Itu kuncinya. Pada yang menghadir kima koe angka andre tapalena berupa kue atau apa, tanya kan pahalana lo kotomatot almarhum. Tanya kan nalolongan itu pahala sedekah makanan. Dina paja itu pahala sedekah makanan ko masampajang itu dilolongan tu barang. Ina tu ampai tu matot tadi lo makanan namuai putih ngumpalina kan kita mumu tu mak barakat. Karena 40 hari na tu ampai biasa baca doa. Ini pui mak kalau ki mak baca andre ki aja lalu na detandre kecuali mak puasa. Pak gatutu mak baca denandre kupure mak baca. Padahal belum tentu terima dona. Ya ridi mak pak baca pakan jakiti pahatta aja na sembara mak baca. Dari podangi mak kerayano sana atau mateku supaya na khususkan. Maka aja tak ada ni sana atau mateku na sinjamanang. Empat diului mangi tepui aja na ya tu ko baca doa kedua orang tuaku dan para leluhurku tamamanan itu ya ko baca doa salama no itu anak-anak dan keturunanku baca doa salama apa salamaka ngak bija-bijaku nan nia keturunanku ko aja tak kada bami bija-bijaku nah sebab batu apota didoakan anak cicit ke bawah jadi laki-laki anak-anak dan keturunanku ya kolayasi kedua orang tua dan para leluhurku nalamanan layasi. Kira, tabahan ya. Maka namaje nang kandri palena ya kodeni tarima doa na pu imang baraka na andre be tarima. Papatapulo sonana pacapu kuotan ya ko masampajang itu dilolongan kiriman pahala. Maki itu ampai ipandre. Makanya kung kay mapura mabaca na andre gati do cilin. Kada iya na diterima doa. Pak ya na pangewat pak. Pura mah pangewat. Katau ne wasi salah. Tertolak doanya itu. Aya kama melo mabaca na tak de songko na tane bayini na kada ke songko kuna sakin rimuntar la tala. Pangewat si babayini na napalo mabaca na morate itu diterima. Makanya angka yaseng makanan ya kode ini terima padongan na barakat na andrebe dari makanan yang jadi sedekah. Yang kato biasa ngampalo biasa lingi puima ipariam palo kamagai yero andre yero ampalo ematu wadingi pagasa khairul mal ar-rijalun salih si kanjak na waramparan untuk orang yang soleh nah sebab dia mungkin pakai untuk haram pasti pakai untuk kebaikan makanya imangnya biasa sedekah makanya ini yang harus kita pahami ulama kita dulu itu pintar sekali pak apa si puluh mana itu supaya dia gak lepak makanya ya, saya kira ini yang penting saya sampaikan. Saya kami Bapak Ibu sekalian tepakan jaket sama makata sampai jatuh terjagai ya Pak dia itu gagap Pak. Kota dia dah sampai jatuh dia itu gawat dimewaiki. Apa dia itu gagap ya saya sampai jangan bentungan nai bantu. Pakai newan dingi bantu sampai jangan Pak makanya mah. Kodak balak kaya mak kalau rumah dompengnya apa masa pejaloro kedua petujuh bocicam. Dia gagap ya sang. Ya dia tu lek jamai dia gaya pokok 6 dia boleh ketong itu lapong itu yang lain itu bisa diganti tapi kalau ini sholat tidak bisa makanya terpakai jaki aja tercapai ya pakai siwin saya kira ini yang penting saya wasiatkan mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil nasihat yang paling pokok sebenarnya ya kalau dia agak tule mal pamulai cara maku pamulan letu campak na dia agak tule mala si di bawah pasang tajagai wi atita usahakan itu 5 lappak atika komiki manci bisa suruh. Ini tahu malapa itu artinya tahu bisa suruh. Iya. Aja tu mamboro aja. Iya. Sisi lemu tu aja layoro. Itu tu pasang. Itu kuncinya. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.